Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini ada ondel-ondel bocil nih. Dia semangat bener pengen sahur pertama. Tapi sama emaknya si Entong malah cuma disuguhin pisang doang 2 biji. Sian bener. Nih lihat aja nih videonya teman-teman. Duh, Sintang mana sih? Kok gini hari belum bangun? Tang, bangun Tang. Ye, udah jam berapa ini? Sahur kagak? Tang. Apa sih Mak? Teriak-teriakan aja. Orang Ayu udah di sini juga. Lah gasik banget Tang, tumbenan amat udah bangun. Biasanya kudu disiram air dulu sama emak. Lagi mana kagak gasik Mak? Yang bangunin sahur aja modelannya begini. Sahur, 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 sahur. Ayah langsung buru-buru bangun Mak. Ngeri kerep-erep Ayah. Ngeri banget dah. Ya udah cepetan sahur dah, ntar keburu imsak lagi. Iya Mak. Ini sahur pakai apa ini? Udah buka aja no. Lah, Emak bercanda dah. Ini lo kayak sahur cuma pakai pisang doang 2 biji. Kagak bercanda Entong. Emak kan ngikutin apa kata bapak itu. Katanya makan 2 buah pisang sudah cukup mengenyangkan dan sudah cukup mengganti 1 porsi nasi. Ya masih seneng banget. Ngirit, kagak usah beli beras. Hehehe. Udah makan ya, keburu imsak nanti. Ya Emak tega bener dah. Masa sahurnya beginian. Aduh kuat kagak ya. Ya ampun. 1 hour later. Tuh kan Mak, belum apa-apa. Perut Ayu udah keroncongan aja nih Mak. Bagaimana dong Mak? Aduh malah udah imsak lagi Mak. Aduh tega bener dah.